Raho reka twongere tubashimire cyane rero tubifurize kugubwa neza abakunzi ba siporo aho muri mu bice bitandukanye turabasuje cyane kandi tubifurije ko amahoro y'Imana akomeza kubana namwe n'amakuru avugwa muri siporo. Rero tugiye guhera ku nkuru irimo iravuga ku ikipe y'igihugu cy'u Rwanda Amavubi yamaze kwerekera mu gihugu cya Nigeria. Makuru tugiye kuyagarukamo mu buryo burambuye cyane, naho iyitwa BK Insurance yabaye rero umufatanyabikorwa mushya wa Mukura Victor Sport. Turaza kugaruka ku yandi makuru avuga ko uwitwa Shemangoga Fabrice yatorewe kuyobora Ferwafa, turabigarukaho mu buryo burambuye cyane. Aya makuru turaza kuyasoreza ku ikipe ya Rayon Sport yatandukanye n'uwitwa Asanana Innocent. Ayo yose ni amakuru tugiye kugenda tubaramburira muri siporo nyarwanda. Abakunzi rero bishimwe TV online, reka tubashimire cyane tunabifuriza kugira umunsi mwiza, weekend nziza cyane kubatangiye weekend yabo aho muri hose. Turabasuhuje cyane kabisa, tubifuriza kugubwa neza mu bice bitandukanye muherereyemo. Weekend iratangiye nkuko mubizi rero ko natwe rwose tugomba gutangirana nayo. Biravugwa ko ikipe y'igihugu cy'u Rwanda Amavubi yakoreye imyitozo yayo ya mbere muri Nigeria nkuko amafoto arimo aragenda bigaragaza. Ni kuri uyu wa gatatu rero bivugwa ko ikipe y'igihugu cy'u Rwanda yakoreye imyitozo yayo ya mbere mu gihugu cya Nigeria, aha ni mu burengerazuba bwa Afurika, iritegura umukino w'umunsi wa karindwi wo gushaka itike y'igikombe cy'isi umwaka wa 2026 uzayihuza n'igihugu cya Nigeria. Ese Amavubi araza kuhatambuka gute? Ni imyitozo rero yabereye ku kibuga cy'imyitozo cya Stade de Godswill. Aha rero hakaba ari igihugu cya Stade Godswill Akapibio International Stadium kabisa. Ni stade iherereye rero nkuko bigaragara cyangwa se iri muri stade zizakira imikino kuri uyu wa gatandatu tariki 6 z'ukwezi kwa 9 2025. Nkuko bigaragara rero abakinnyi bose uko ari 24 bahamagaye mu myitozo n'umutoza bita Aderi Amorche. Rwose biravugwa ko baje kugaragara mu myitozo yabo ya mbere mu gihugu cya Nigeria. Mbere yo gukora imyitozo rero abakinnyi mu gitondo cyo kuri uyu wa gatanu rwose, aho bivuga ko kugera ku isaha ya 3:30 bari babanje gukora rero imyitozo ngorora ngingo nkuko amakuru akomeza kugenda bitangaza. Amavubi azakirwa na Nigeria rero kuri wa gatandatu saa 12 z'umugoroba, mbere yuko rero ku cyumweru afata indege yerekera muri Afurika y'Epfo, aho azakirwa na Zimbabwe kuwa kabiri tariki 9 z'ukwezi kwa 9 2025. Nyuma yuko Amavubi rero asoje imyitozo yayo, ikipe y'igihugu ya Nigeria nayo yahise iza gukora byihuse cyane ikoresheje iki kibuga kiri hanze ya Stade Godswill Akapabio International Stadium kabisa, aho rwose ngo hatangiye imyitozo yabo saa z'umugoroba mu gihugu cy'u Rwanda. U Rwanda kugeza ubu mu itsinda rya gatatu ruherereyemo rero ruri ku mwanya wa kabiri n'amanota 8, aho rukurikira Afurika y'Epfo ya mbere n'amanota 13, mu gihe Nigeria iri ku mwanya wa 4 n'amanota 6. Iyo ni ikipe y'u Rwanda rero Amavubi nkuko bikomeza kugenda bivugwa, iri mu myitozo rero guhera kuri wa gatatu, ariko kuri wa gatanu kabisa bakoze ngo imyitozo ngororamubiri cyangwa se icyo twita stretching muri football. Bakomeza rero bagenda bagaragaza byinshi cyane ndetse ko biteguye gukora iyo bwabaga. BK Insurance rero yabaye umufatanyabikorwa mushya na Mukura nkuko bikomeza kugenda bivugwa. Mukura Victor Sport nkuko amakuru abitangaza, bivugwa ko kuri iki cyumweru ikipe ya Mukura Victor Sport yasinyanye amasezerano y'imyaka igera kuri 3 yo gukorana n'ikigo cy'ubwishingizi cya BK Insurance
nk'uko bigaragara cya banki ya Kigali. Ayo ni amakuru akomeza kugenda avugwa muri siporo nyarwanda cyangwa se umupira wo mu Rwagasabo. Ni amasezerano rero ngo y'imikoranire yasinywe hagati ya Mukura Victor Sport yari rero ndetse ngo ihagarariwe na perezida wayo witwa Nyirigira Yves ndetse n'uwitwa Ntaganira Eric wari uhagarariye BK Insurance. Wanavuze ko kandi ngo akubiye mu bintu bibiri aya masezerano iby'ingenzi rero birimo kuba Mukura Victor Sport igiye kujya ikora ibikorwa byinjiza amafaranga. Ati aya masezerano arimo ibintu bibiri by'ingenzi. Icya mbere ni ukuba rwose twaraganiriye bikomeye cyane na Mukura Victor Sport, twemeranya ko tugiye kuba rwose abafatanyabikorwa b'ingenzi bayo. Icya kabiri ni ugukorana nabo mu murongo wo gukora siporo igamije ubucuruzi, naho aho nyuma yo gukora siporo bazakora ibikorwa bibinjiriza amafaranga. Perezida wa Mukura Victor Sport Nyirigira Yves yavuze ko ubucuruzi bagiye gukora ari ugucuruza ubwishingizi bwa BK Insurance, bazajya babarwaho cyangwa se bahabwa 10% ku byinjiye. Ati ubucuruzi na Mukura tugiye gukora harimo gucuruza ubwishingizi bwa banki ya Kigali. Mukura rero Victor Sport igiye kuba ihagarariye BK Insurance, ndetse kandi ikirenze icyo ku bwishingizi tuzajya ku byinjiye tuzajya duhabwa rwose asaga 10%. Aha rero akaba ari byo bagiye batangaza kabisa. Naho mu yandi makuru avugwa muri ruhago nyarwanda rero, Shemangoga Fabrice bivugwa ko yatorewe kuyobora iyitwa rero Ferwafa nk'uko amakuru abivuga. Kuri uyu wa gatandatu rwose Shemangoga Fabrice yatorewe kuyobora ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu gihugu cy'u Rwanda. Ni amakuru rwose arimo kugenda atangazwa kugeza umwaka wa 2029. Uyu mugabo rero wari usanzwe ari perezida wa AS Kigali niwe watorewe kuba rero perezida nk'uko bigaragara w'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu gihugu cy'u Rwanda Ferwafa mu nteko rusange, aho yatowe n'abanyamuryango basaga 51 muri 53. Abamanitse ikarita yanditseho yego bakaba ari 51 mu kugaragaza ko abamutoye mu gihe cya oya ari bangahe babiri bonyine. Mu ijambo rya Shemangoga Fabrice rero ubwo yiyamamazaga yavuze ko icyahurije abanyamuryango ba Ferwafa hamwe ari umupira w'amaguru, ariko igitanga ibyishimo ari intsinzi. Ati uyu munsi ndifuza ko tugira impinduka, icyo nise movement, kugira ngo tubigereho kandi twihaye intego tukifuza ko abanyamuryango bose ba Ferwafa twabihuriraho mu cyo twise one vision one team. Urutonde rero rw'abazakorana na Shemangoga Fabrice harimo vice perezida wa mbere ushinzwe ubutegetsi n'imari yitwa Gasarabwe Claudine, akaza vice perezida wa kabiri ushinzwe tekinike yitwa Mugisha Richard, naho komiseri ushinzwe imari yitwa Nshuti Thierry, komiseri ushinzwe rero umupira w'amaguru w'abagore yitwa Nikita Gicanda Verveda, komiseri ushinzwe gutegura amarushanwa bamwita Niyitanga Desire, naho komiseri ushinzwe tekinike n'iterambere ry'umupira w'amaguru akaba yitwa Kanamugire Fidele, naho komiseri ushinzwe rero amategeko n'imiyoborere yitwa Ndengeyingoma Louise, naho komiseri ushinzwe ubuvuzi bwa siporo yitwa Dr Gatsinzi Herbert nk'uko abivugwa, naho komiseri ushinzwe rero imisifure yitwa Hakizimana Louise. Ayo ni amakuru akomeza kugenda avugwa. National Football League, ikipe rero zigomba kuza rwose cyangwa se zizakina shampiyona y'u Rwanda harimo Gorilla, Rayon Sport, Kiyovu Sport, APR, Amagaju, Gicumbi, Muhanga, Musanze, Gasogi United, Mukura, Bugesera, Etincelle, Polisi Rwanda, AS Kigali, Rutsiro ndetse na Marine.
ngizo rero ikipe zigomba kuzaba zirimo kuba zihangana muri iyi shampiyona y'u Rwanda rwose muri iyi sizoni. Nsoza reka nsoreze mu ikipe ya Rayon Sport kabisa, aho bivugwa ko Rayon Sport yatandukanye n'uwitwa Asanahi Innocent. Ikipe ya Rayon Sport rero yatangaje ko yatandukanye n'umunyakameruni Asanahi wayikiniye amezi agera kuri 5. Ibi rero Rayon Sport irabivugaho, yabitangaje ibinyujije ku mbuga nkoranyambaga zayo ku mugoroba wo kuri uyu wa kane kabisa, aho yavuze ko uyu musore wari ndetse warasinya amasezerano y'umwaka n'igice atakiri umukinnyi wayo mu gihe yari asigaje umwaka umwe. Yagize ati Asanahi rwose yarangije igihe cye hamwe na Rayon Sport, naho Asana Innocent we wageze muri Rayon Sport muri Mutarama 2025 akaba abaye umukinnyi wa gatatu, ndetse itangaje ko itandukanye nawe basheshe amasezerano nyuma ya Rukundo Abdulrahman ndetse n'uwitwa Papea na Ndikuriyo Patience kabisa, nabo batangajwe ku wa gatatu by'umwihariko w'iki cyumweru. Ngiyo rero ni shampiyona irimo iragenda iyitegurwa n'amakipe kabisa. Ndashimira abadukurikiye mwese aho muherereye. Aha rero twari tubashije kunyarukira muri siporo ngo tubabwire uko byifashe. Mukomeze kugubwa neza cyane mu gihe kandi dukomeza kugera tubakurikirana amakuru yose. Mukanda subscribe hano kwishimwe TV online. Ni amakuru menshi cyane kabisa tuba tugenda turebera hamwe, tubabwira tuti amahoro y'Imana nakomeze kubana namwe. Ngaye nguko murakoze, murakarama.